kodwa uzizwa ukuthi hayi lokho endilambile. So uNkulunkulu namhlanje usiletheleni i-revival, imvuselelo enhliziyweni yakho. Manje ukholo lungathi luyehla, makade lokhu uzibuza imibuzo, makade lokhu kubuhlungu, makade izinto zingahambi kahle, abantwana kakwendiwa, kuyazalwana kuyathini, uyakubona ukuthi okuyinto lokho akukho right. Yazi isolution ngubani? Isolution ngubani bazalwane? Manje ngumnikazi wakho. Thina sokusehlule, sesikuzamile kwasehlula. Haleluya. uJesu ebuya emhlabeni walanda khonokho okwakungala answer. Haleluya. Usebenze uzuwoma ube ngumuntu omdala usebenza. Kuthi yena ubaba luyasebenza ukhangela ukuthi kade akusebenzelayo kulana ababoni lutho. Because umuntu ule opposition kulokunye okulwa lawe. Haleluya. Wena udalwe nguNkulunkulu ngomfanekiso wakhe. uNkulunkulu wathi iba njengaye. uNkulunkulu phela urich, uNkulunkulu uhealthy, uNkulunkulu akalanto ebuhlungu kuye. So wena udala ukuthi ufanane naye, kodwa wena kulento ebuhlungu kuwe, kodwa wena uyahlupheka, kodwa wena kulama problems. Yikho kwenza uJesu wabuye. Haleluya. Amen. Kwasuka ngoSathane owabona ukuthi uNkulunkulu into ayidalile eqeda ukuyidala wathi this is very good. Esijomina lawo. Haleluya. uSathane wathi lokho kuthiwa kugood ufuna ukukutshintsha. Wamlonda uAdam baze baya badla into engamelanga bayayidle, baze baya baphambanisa. uSathane wathi sengiwinile. Haleluya. Angifuni ukuthi ngibale konke but liyayazi into ekhuluma ngayo angithi. Amen. Uthe uSathane sezithethe sewinile sekutholile uNkulunkulu wathi la namhlanje khona lapha phakathi kwethu uthi uNkulunkulu uthi makade uzitshela ukuthi usuyifakile idiabetes I'm gonna end it today. uNkulunkulu uthi komunye umuntu namhlanje. Haleluya. Amen. Watsho njalo wathi uJesu wathi no, mina ngizohamba ngezalwa mina sengihamba khona ngale lapha baphambanisa khona ngala sebeqhubeka khona ngezono sengihamba ngiyafika ngiyengena esibelethweni sevirgin okuthiwa nguMary. Ngingangena kuMaria esibelethweni mina bese ngiphuma. Kungcono ngizihambele. Haleluya. Asimtshayeleni izandla uJesu. Haleluya. Glory to God. uJesu wabona ukuthi into iphambanisekile ayingeke isalungiswa noma ngubani, wazibuyela ubaba. Haleluya. Ngikholisa ingoma ehlatshelwa ngumama Mrs Sibanda ukuthi uJesu wabuya. Ngempela uJesu wabuya. iBhayibheli lithi wathanda umhlaba kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Amen. Wawuthanda umhlaba khohlwe ngomhlaba, wathi wathanda mina. Uhlukwenze kube ngokuthi uJesu wathanda mina. Hallelujah. Amen. Praise God. Esebuyile uJesu lapha bazalwane, sihamba kuMateyu chapter 4. uJesu sebuyile waqala ngani, wenzani? Ngoba phela silandela yena. Hallelujah. Yonke into esiyenza esilandela yena, akukho kuphuma endleleni, ungaphuma endleleni akasekho. Hallelujah. Praise God. Engakwaziwe ukuthi ngizabona yini khona lapha kahle because ilight leli lela ngale belingcono. Hallelujah. So uMatthew chapter 4 wethu, so umamzambalile isindebele. Hallelujah. Amen. uJesu sesuka ngaphi lapha nabazalwane? Usesuka ku-temptation yakhe temptwa nguSathane. uSathane semlandele entabeni laphana uJesu ezile ukudla 40 days 40 nights. uSathane usemthene upside down embuza lokho wambuza lokho uJesu wamehlula uSathane. Amen. Ungazange wehlula uSathane ungeke uqale into. Haleluya. Empilweni zethu bazalwane sizohlala silaye osikhathazayo. Haleluya. Kodwa ucatshelwa ngaphi? kuJesu. Wahlupha ubaba wethu uJesu wamehlula ngale incwadi. What it is written, kubhaliwe and it will be forever written. Hallelujah. This is why ungafunda incwadi, ungayazi incwadi, ungala Bible, uyisinkwa sika Sathane. Hallelujah. Leli bhuku liqhakathekile kakhulu, uqhakathele ukuthi lokhu bekwazi. Hallelujah. So mama uzasibalela ngesindebele ukuthi uJesu ezevela mehlula entabeni okwe 40 days 40 nights. uJesu wenzani?
isihloko sendaba sithi uJesu uqalani iministry yakhe, uqala ukuchumayela. So mama manje ngasibalela ku-15 chapter 4 uMateyu chapter 4. uJesu lapha mayezo uqala iministry yakhe bazalwane, abaprofeti abadala uIsaiah ubuyele emuva khona le kuvele baprofesayile baprofita bakhuluma ukuthi uyeza ozabuya yenze so ngezindlela iBhayibheli yonke sukusela kuGenesis ize efike kubuyeni kukaJesu kuMateyu laphana ivele ikhuluma ngoJesu, abaprofeti vele bonke bakhuluma ngoJesu. Hallelujah, ukubuya kukaJesu. So it was prophesied, kwakhulunywa mpaka kwaze kwafika ukuthi afike. So la into eyenzakalayo ivesi elizobala ngumama yibuprofit. Balanini isiprophet lesasafuna verse 15. Lizwe lika Zebuluni nelizwe lika Nafitali, indlela eya olwandle phetsheya kweJordani, iGalili yalezizweni. 16. Abantu ababehlezi emnyameni sebebone ukukhanya okukhulu kulabo ababehlezi elizweni lethuzi lokufa, ukukhanya sekufikile. 17. Kusukela ngaleso sikhathi uJesu waqalisa ukuchumayela esithi, phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Hallelujah. Liyeza ukuthi uJesu kubalisa izindawo lezi oNafitali labo bani ngo village 3 labo Gwe labo Gwiji labo bani usungafaka khona phana. Ngoba Nafitali laba yihistory yabhalwa then. Akusasebenzi kithi oNafitali. Kithi kusebenza okwanamuhla. Hallelujah. Abantu beGwe labe village 2 labe village 12 kumbe ku village bani kwathini ithi bahlezi emnyameni sebebone ilight. Ilight ngubani bazalwane? muJesu. Ukuba semnyameni ukuba njani bazalwane? Ukuba esimeni sokuthi ehlula lokuphendula umbuzo ukuthi kathi kwenzakalani khona phela emzini wami. Ubaba makade engazibona inkomo zakhe engakwazi ukuthi yenzani. Ube semnyameni. Hallelujah. Hallelujah. Uyikho kuthiwa ngumnyama. Ngeplani kaSathane bekungamelanga zibuye inkomo. Kodwa ubaba lwana ngokholo lwakhe lemuli yakhe. uJesu lwile. Inkomo zona ngikwazi ize bese zisilo lapha ezikhona bese ziphenduke zaba ngabantu. Hallelujah. Inkomo bese ziphenduke zaba zinyamazana. Hallelujah. Umuntu wathi hayi kathi inkomo lezi zingenwe yini kathi? Kathi inkomo lezi wayezilola ngazo. Kathi wayezesala zigijima. But sezifike ekhazi right. Ungathola umuntu ozokutshela babuza kutshela ukuthi inkomo bese zivuke into. Hallelujah. Amen. Ngoba mfuna ukutshela bazalwane ukuthi uJesu uphakathi kwento yonke ayidalileyo. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu phakathi kwezulu lelinayo kathesi. uNkulunkulu phakathi komoya ovukuzayo. uNkulunkulu phakathi kwayo yonke into ayidalileyo. Hallelujah. Amen. Uphakathi kwayo inkomo ngoba inkomo iyaphefumula. Hallelujah. So into eqondane lawe ethi ngeyakho ole confusion layo ongakwazi ukuthi wenzeni usemnyameni. Yikho uJesu akulandayo. Isono esadalwa nguAdam loEve safika lathi sagcumeka khona apho okhokho labo bagcumeka khona labo baqhubeka lathi sazala sathola kukho la sakulandela. Yikho sokusenze sahlala emnyameni. Hallelujah. Amen. KuIsaiah chapter 59 verse 1 uNkulunkulu uthi isandla sami kasikho sifitshane ukuthi ngikusize. Noma indlebe yami kayikhona sacuthe ukuthi ngizwe ukuthi uyacela yakhala. Kodwa isono sakho sesifihle ubuso bami kuwe. Kambe akunjele mzalwane ukuthi masuphila ubuso bukaNkulunkulu bufihlwe izono zakho uzakhuluma lobani uzakhuleka kubani. Hallelujah. Mawubalusehla uthela izandla zakho zilegazi lokhana sokutheni laphana sokutheni ongawo ukuthi la uma ubalukhangelo yathi ukuthi hayi lapha kuchiwo mina lapha leqiniso. Hallelujah. Kodwa konke lokhuyana ukuthi uNkulunkulu umphambanise ngesono sakho sokubhadalelwe. Hallelujah. Amen. uJesu yikho kulanda ukuzokubhadalela. Uyabuza ukuthi uthi lapha uthi phenduka usindiswe. Hallelujah. Amen. Kuyini khona uJesu ukuthi abantu baphenduke? Mina la ngasoze ngibuye lenye message edlule ukuthi phenduka usindiswe. Hallelujah. Amen. Phenduka ukholise impilo yakho lapha emhlabeni. Phenduka. Ukuphenduka kwakho bazalwane kufana lokuthi so khalanini ngapha lonke.
anti uyali phenduka. Lokho anokuthi ukubona usiyala kusekho. Hallelujah. Haleluya. Amen. Yikho ukuphenduka. Uhlukangele le. Haleluya. Amen. Okungangokuthi makade unathi utshwala usiyala. Khangela imali osuyisebenzisile. Uhambe uye-check isibindi, ubone isibindi sakho si-right yini. So uthenge umkhuhlane ngokunatha utshwala. Uthenge umkhuhlane ngokubhema igwayi. Haleluya. Amen. Umzimba wakho uphiwe mahara nguNkulunkulu. Uyaziqedela wedwa. Haleluya. Amen. Siqedela phana, mase siqedela phana sokuthiwa uyagula ukuthi abamqedile hayi kulabathakathi hayi abekho. Umthakathi nguwe. Haleluya. Amen. Because uyalile ukwenza okutsheliweyo. uPsalms 82 Mahubo 82 uthena ngithe mina lingoNkulunkulu kodwa liyafa nje. Ukwakuza khona kuthi uNkulunkulu ngithe mina lina lingoNkulunkulu. Why lingoNkulunkulu? Because lidalwe ngomfanekiso wakhe. Umfanekiso kaNkulunkulu uyadingana eshabhini. Haleluya. Itempeli likaNkulunkulu lidingani lapho kunuka khona bazalwane. Udingane endlini yenyanga. Ufunani khona ngale. Haleluya. Amen. Praise God. Bazalwane, uJesu efika wathola kunjengakhona kwesiyikho khona. La uJesu wanthola nihleze emnyameni. Uthi ciki. Hallelujah. Akekho watholakala esebukhanyeni. Ungaze umbone esenonile, esemude, esenjani, esehamba imoto enkulu. Hayi, uqale somewhere. So ungakhathazeki ngovela kikho. uJesu lamandla ukwesula konke. Haleluya. uJesu kazange asidale singabayanga bazalwane. Into ezakumangaza. Kazange asidale singabayanga. Hayi, wasidala ngomfanekiso wakhe. That is why wabuye wathi hayi lokhu kayisikho mina ngakubumbayo. Haleluya. uJesu mayexolela isifebe lesiyana kuJohn chapter 8 bazalwane. Usixoleliswa yikuthini isifebe lesiyana? Uthi ayisikho lokho engudalileyo. Kulokhu kungenwe ngenye into kwasokusiyafika. uSathane nguye osingenayo sibe sesisenza izinto. Haleluya. Amen. So mina lapha ammelanga ukublema abantwana bakaNkulunkulu. Ammelanga ukujaja umntaka kaNkulunkulu. Into yenza senze okubi nguSathane. uNkulunkulu uyakwazi ukwehlukanisa ukuthi lo nguSathane lo ngumuntu wami engidalileyo. Kuba uNkulunkulu wayengakwazi ukwehlukanisa kube isifebe lesana sabulawa that day kuJohn chapter 8. Babe vele sebethwela amatshe sebemgongoda umamalwana. Haleluya. Babemthole endabeni ayikho ukuthi bazwe babemtholile. Kodwa uJesu waqala ukudweba phansi. Wathi mayikhona phakathi kwenu ongalasono kwaqala ukuphosa ilitshe lokuqala. Hayi. Hayi, baliphosa. Ngamunye. Waphosa ilitshe. Waphosa ilitshe. uJesu uthi umamalwana bangapha abantu abafuna ukukubulala. Ngathi sebehambile inkosi. uJesu wathini? Lami angeke ngitsho lutho. Haleluya. Yikho uxolelwa komamalwana. uJesu nalona waxolela then uyafanana la namhla. Uyakufuna, uyakuthanda. Ukufuna manje ayikho nakusasa. Okwakho yikuchiya phansi konke uchibile ubhekele. Haleluya. Udinge yena. Maye urestore konke ngoba phela uSathane ekusebenzisa bazalwane. Lalelani bazalwane. Ndimyekele battery lakhe. uSathane esesisebenzisa yakwazi ukwenza. Wena kawubunathi utshwala mana ngikutshela secret. Wena kawubunathi utshwala kawuzalwa ngobunatha. Wena kawufebi kawuzalwa ngadathu. Wena phana abantwana abazelwe lapha. Uyabona abantwana lapha. Kukhona othezela kwathiwa sengamhlophe nasi isifebe sami. Kodwa sometimes down the line uzabona sokujintshile umntwana sephela kwaba isidaba. Ukhona othezela kwathiwa sengamhlophe nami umbulali. Sokuhambe njani? uNkulunkulu edala uAdam lo Eve kazange athi uNkulunkulu ukuthi yabona ke wena Adam uzaqala uwona uganga uthi uAdam waphiwa ingadi ukuthi ayigcine. Kodwa uSathane wabuya. Lakithi is the same bazalwane. Kumele sikwazi ukwehlukanisa singazondani thina soda. iBhayibheli lithi singaxabani thina soda.
Haleluya. Amen. Kodwa kasixabanele lokho kusenza senza ulutho. Kasingitheni singabantwana bakaNkulunkulu sibekwazi ukuthi wena akawusositha sami lawo akawusositha sami. Haleluya. Even noma kuthuba nje utholakala enqone engaqokanga ukuthi ube lawyer, into belu uyazi ukuthi kule demoni elimenza avuke ebusuku. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu kazange ambumbe wathi nanga umthakathi lo. Ngiyoza yikho akwenza emhlabeni lo. Hayi, kazange even one day. Libhale iBhayibheli liphuthe. Akukho. Usathane nguyongena ebantwini aba-infuse. Ahlohlo kwakhe phakathi umuntu athi, "Nyambulala," athwala ihloko. "Nyambulala." Kayisuyo okhulumayo mayisithi nyambulala. Obulalayo nguSathane, umuntu odalwe nguNkulunkulu kabulali. Haleluya. Amen. Makuthi umuntu le demoni, lezi nto kuthiwa demoni yimimoya. Imimoya iyangena ikwenze umisbehave. Imimoya iyangena yenza abantu babe lelaka, umuntu abe lolaka. Imimoya iyangena yenza ukuthi uchithe igazi, ungachitha igazi sokuright. Haleluya. Amen. Umoya uyangena wenza umuntu ongumama afebe ahlangana namadoda angu-50 ngelanga. Akula muntu opheleleyo ongakwenza khona lokho. Akula muntu opheleleyo, but uyabe sesetshenziswa. Into lana iyangena emzimbeni ibe yiyesebenzisa umzimba wena kawusekho. Kube sokuthiwa isoul yakho ingaphi? Ise-hell. Haleluya. Amen. Isoul yakho wena ngokwakho uyabusukhitshwa, awusela choice. Noma kungathiwa usela choice. Bona abadla ama-drugs, bona abadla imbanje, abana control something. Into lena yiyo ebhema imbanje kayisuye. Haleluya. Amen. uJesu angabuya afaka i-deliverance yakhe aseparate kayisuye. Usebenzela uSathane ukubhema, usemsebenzini. Haleluya. Amen. Understand mntakaNkulunkulu, usemsebenzini usebenzela uSathane. Haleluya. Amen. Usebenza no buya lapha mntana. Uyambona lo? Angayifaka i-testimony yakhe yokumsebenzela uSathane. Amen. Angayifaka i-testimony yokusebenzela uSathane. Haleluya. Amen. Ma uJesu sekuhlingile uyarealize ukuthi but because ingqondo zakho ngesikhathi yokusebenzisa utshela khona ukuthi yinto eqhakathekile, yinto enhle. Kodwa ngesikhathi isibeletho sesiphumile ngikhona sithi kathi khona vele ngangizaze ngilale nabantu abangu-50 ngelanga ngangisenze njalo. Says i-prodigal son wathatha umnotho kayise wahamba bazalwana nanti siyamazi umfana lo. Wathi babanika umnotho wami waba umqhubela. Wadla le wotshi. Esidla le wotshi eqhaphuza zo le wotshi. Kuthiwa engqondweni kuthiwa umqondo wabuya. Kuthiwa it dawned on me. Ngathi hayi man. Ubaba unothile kathi indlelani le wotshi. Ukuthi uzuphenduke kumele ukuthi qhwi ngaphakathi kwawo bathi kathi ngabhema. Ngapha kuyatsha ngapha nilome ngamazinyo. Kuphelele lapha kungena emaphathi nami. Okuyinto kwakhona ngikudla ngedwa kangusheye lo muntu. Kungcono phela ithukela sizanatha sonke itiye labantu abami belo mama. Kathi into bani lenza idla ngingedwa abantu. Kanti Jehova kuyini khona lokho engikudla ngingedwa mina. Mina ngadalela ukuthi kumele sisheye. Kanti into bani lengasheyayo Jehova. Uyazi mina ngiyama ngikhese bona abathengisa utshwala ngegama lika Jesu Kristu. Ngabazali mhlobo bani abaqeda abantwana. Because akula muntu onatha utshwala lesibindi esiright. Hallelujah. Amen. Akekho oyi-one. The moment etshintsha ikhala isibindi already sesizondile. Amen. Because isibindi sakho yi-filter. Kuthi ababhemayo akekho lamaphapho are-right. Because amaphapho akho is your airways lapho ophefumula khona. Amen. Hallelujah. Amen. Ungijimisa kathesi umuntu obhema uthi kagijima lapho uyawa phansi because amaphapho asakwanisi. Hallelujah. Manje banosibulalayo bazalwane. Yazibulala. No ukhona yena ucatshile nguSathane nguyo influencer nguyo basela umlilo asendifuna igwayi sengifuna ukutshontsha ngifuna imali ngiyayitshontsha imbuzi ngiyayithengisa khona phela masithethe imbuzi kamakhelwane wayithengisa kuphelele khona phana kulandelela igeneration abantu abakho abantwana izizukulu zezizulwane kakusamanga ngaphandle uJesu azakustop. Hallelujah. That's why sithe sikhuleka laphana sakhulekela izono ezenziwa ngokhokho bethu. Okhokho bethu abanye batshontsha inkomo zabantu, abanye betshontsha inkomo zamakhiwa, kuthi uyayikhiwa alikubulala litshontshe likhiwa. Ha, uJesu ke
yebo ikhiwa ngeke libe lo muntu but uJesu kodwa. Haleluya. Khumbula ukuthi iBhayibheli lithi yonke into oyihlanyelayo uzayivuna. Haleluya. Praise God. Bazalwane sisemnyameni. Umnyama esikiwo siwudonselwe nguSathane. Mina ngibuye ukuzofaka ilight. Ilight ngelokuthi lawe uzi uyalazi ukhomani mawusesethe ukhipha isethi. Uzisesethe la bese ucheck. Mawulolaka kwazi ukuthi unguSathane usemsebenzini. Mangikhaya ukhuluma ungastop ungumama. Ubaba la libeke la ulibeke la libeke la uhlube kwazi ukuthi awusemsebenzini umsebenzela uSathane. Khona phakathi uzaholani akula mali egumeni. Akula kudla egumeni into hayi asoze kube lo Sathane kube lokudla bazalwane. Haleluya. Angeke kube lo Sathane egumeni kube lokudla akula bazalwane nathi mina ngiyalitshela. Yes akula nathi mina ngiphila labantu. Nangikhulekela abantu ngiyazi into engikhuluma ngayo. Angeke kutholakala ulaka ngaphakathi kwakho. Asambeni kuGalatians chapter 5:19 yesiNdebele. Angeke phakathi kwakho kutholakale umona. Wavuna amabele emasimini nada. Mawungavuna adliwa yimbovane ele 3 months esiphaleni. KuseBhayibhelini. Uthi ngiza kukhangela konke uzakubuthelela ngiyabuya ngithi sebenza uhole ufaka imali esikhomenti izikhoma zakho zaba lezikhala. Yikho lokuthi akade ngisebenza abantu kambona ukuthi ngenzani. Uyithenga imoto idrive iyastaka emgwaqweni. Haleluya. Amen. Yikuthethiswa. Enye ivese ngakusiza khona lapha ngoDeuteronomy. UDeuteronomy uzakusiza laye but kade sisibalela sikhangele izono zethu. Kade sifuna ukuchayana i-spiritual diagnosis. Yabona mase sibhedlela sigula bafike bathatha igazi bakufake lapha bakuhlokoze bafake endlebeni bakhamisisa umlomo benze yonke babedinga ukuthi ubulawa yini. Lokho sizokubala kade singokuzasitshela ukuthi sibulawa yini. Bala ma 19 up to 21. Safunda uGalatia 5 from verse 19. Izenzo zenyama zisobala, ukuhlobonga, lokungesabi, ukujeziswa, lokuxhwala. 20. Ukukhonza izithombe, Amadlozi bazalwane. lobuthakathi, inzondo lokuxabana, umona lentukuthelo, lobuhwaba, Yikho sokusiqedisa. ukungezwani, Ngazwanani. lokungavumelani. 21. Phikisana Lomhawu, ngekhaya. ukudakwa, lokuzitika ngamanyala, Ukudakwa kanye lokuzitika. lokunye okunjalo. Ngiyalixwayisa njengoba lami ngaphila phakathi kwakho, ukuthi abaphila kanje kabayi kulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu. Haleluya. Amen. Bazalwane. Liyeza ukuthi ungu-Apostle Paul wani umbulali. Ngathi u-Apostle Paul ngoyebulala amaKristu esesengusoni. Uyamuzwa ukuthi uthini? Uthena ngoba lami ngadlula kikho. Uthena ngawadlula kikho konokho. Awungeke uthole umbuso wezulu. uJesu mayefika lapha esiqeda ukubala khona uthini? Uthi repent for the kingdom of God is at hand. Repent phenduka ngoba umbuso kaNkulunkulu nanku. Umbuso yibunandi bazalwane. Amen. Umbuso kaNkulunkulu yibunandi. Umbuso songenile egumeni lakho sokumnandi. Abantwana bayachata. Ibusiness yakho lawo mawuthengisa amagwinya akho athengwa. Izinto zakho lawo uyazibona ziyahamba. Ngikhaya kulokuthula. Makungela mali siyaguqa sikhuleke. Makungathi sokulida sesilima athi siyaguqa sikhuleke. But makungala uNkulunkulu kulokuhlobonga, kulokudakwa, kuloSathane. So makulo Sathane konke lokhu mama kubalile ungazibalela ukhaya uzichayela i-spiritual diagnosis yakho uzicheka so uzicheka ukuthi mina la ngeke ngazicheka ngazicheka ngathi lokhu phela ngakwenza lokhu lokhu ngikwenza lokhu my God kuthi vele uKristu wami phela ijoko mina ngazicheka vele sengingumKristu uyazicheka akula muntu ozakucheka. Yikho lapho uNkulunkulu abona khona ukuthi userious. Wena ngomele uzicheck. Hallelujah. Amen. Uzicheck. Why kumele uzicheck bazalwane? Because into yona iblocker wena, iblocker abantu abakho, iblocker ikusasa. Amen. Hallelujah. Amen. Yiyo iproblem ekhona. Konke lokho anokubhalwe lapha kuyakublocker. Umhawu ukungaxoli. Angeke amkhulumisi. Sihlale egumeni singumama lo baba. Umama lo baba unantolo santo
kuyaphanjana egumeni kuyaphanjanwa kuphela ungathi ngazi kuphanjana egumeni akukhulunyiswana usathane nguye kwaba ubusayo so ma usathane ebusa le nkukhu ziyafa esifayini inkomo lazo ziyafa mazikhona vele into zakho zonke aziqondakali haleluya uyathuthi uyaganda khona lo gandilitshe emayini usha umuntu uqothule kulokuthi uchaye ilitshe haleluya amen kanti liyahleka abazalwane omunye ubaba ngamvakatshela endlini yakhe eUK baba wathi into ze-church mina hayi into ze-church ziyahlupha into ze-church ziyahlupha mina into ze-church ziyahlupha hayi unkosikazi lingathatha malifuna mina ke ngokwanise kanti uyenze njalo usabhizi ama-picture frame lana amathele emdulwini wabuya ubaba esithi hayi mamfundisi ipikitsha ziwa zodwa ipikitsha emdulini yena maye ngekho emsebenzini nasengena sikhuleke sikhale singomama sikhalela ubaba oyi-1 so sikhale sithi umuzi usungachitheka amapikitsha emdulini ayisiwa wothi ubaba lana ngikhuluma namhlanje ngomfundisi haleluya edrive ibhenza akathatha imoto entsha ahamba ayitshaya iphoko athethe ukuthi lokho kuyakawitshana lapha athi ukuthi isitshebo sitshe yazi into yonke isala haleluya why because umama uyakhuleka ubaba ongaphandle umama uyakhuleka ubaba ongaphandle uNkulunkulu uzithulele ngathi uNkulunkulu uyabekezela okukhulu ngabe sokwenzakele ngathi haleluya kulesi isikhathi uNkulunkulu akhuluma lami wathi ngitshela abantu iguwe gwiji zinyangeni konke usiyakhona lokubuya ngapha wathi tshela abantu ukuthi abantwana bazabulalana abantwana bazahlanya ngisayikhumbula iprofesi lana mama amen abantwana bazahlanya bathi ingqondo zizalahleka kwakungama-days wena usufuna ukuhlanya haleluya iyenalo iprofesi yamthole phakathi kokufuna ukuhlanya kathi lithini into leya sojoko ma ungayibala khathesi kuDeuteronomy lapho uthi uNkulunkulu uthini bazalwane uthi lizalahlekelwa zingqondo lizaqunywa inyawo bangaka abantu abalithukela idiabetes asebiqunywa inyawo namhlanje bangaka abantu abayithi lizaba iziphofu kuDeuteronomy malisala ungilalela lizabanje libe singakubala lapho kuyakusa haleluya and lezo zinto lezo ziyenzeka kube ngabafundisi lathi sithwele nzima sithatha abantwana sibayenza ukuthi sithathe lokho sithi nithi sifuna imali sithi nithi sifuna ukunotha one side ufuna mina uNkulunkulu ukhangele bazalwane ngaze lisibone sithe gubha sivalile sisenkingeni haleluya kumele silandele ibhuku leli elisukusensukwini zokugcina akusela joke yikho ubona abantu besifa left right center haleluya uNkulunkulu usemsebenzini wokuseva abantu bakhe through irepentance ukuthi uphenduke kanti njengoba sithi phenduka umbuso ususondelene nanku haleluya usathane ubhizi ekuthathela abantu through isono haleluya usathane uyaba abantu bayabulalana akuzothi umntwana ubulela mina ngogodo umntwana umchanjani nyoko ekhala uzombulala ungangenwa ngayinto uyithola njani intambo uyezilengisa esihlahleni ungalanto ekuthumayo ngiyothatha intambo lokho uyenze njani ungalanto haleluya amen ikhona into usathana yenzayo uyenza through isono uqeda abantu through isono uNkulunkulu la uthatha abantu bakhe through ukuphenduka haleluya so okusala kuwe khathesi mzalwane wami phenduka enhlizweni yakho phenduka umuzi uNkulunkulu ekhuluma lawe uthi hayi mina ngifuna ukucatsha ngaphansi kwesambuleni ngoba khathesi isikhathi sokucatsha abazalwane phandle lekunzima anhle yabona ukuthi singu12 la abanye bahlezi bakhina khona ngamadimoni balele ukuvela nje uthi ubuthongo uzagijinyiswa emaphusheni kulento yokugijimisa ugijinyiswa imoto emnyama ugijinyiswa izinja ugijinyiswa ngamadimoni konke khona ukhiyana abazalwane that's why ndifundisa ukuthi monithani amaphupho enu haleluya omunye uthi navela ngiphuphile uthi mbona ongitshela ukuthi waphuphile baya kutshontshela haleluya amen praise God so uJesu ulande abantu abathole behleze emnyameni yithi hayi wathi yithi sesitholakele uJesu namhlanje
sihleze emnyameni. Abanye bethu siyahlanganisa, hayi ichurch akusebenzi, hayi kade ngahamba ngakhulekelwa, kade lokho ngahamba ngakhulekelwa. Wena uyakhuleka? Hayi kungcono ngezama ulokhu uzema umprofeti othile, hayi uthiwa khona ngilethe $1, omunye uthenge imnike $10. Into zikaNkulunkulu azibhadalelwa. Haleluya. Amen. Ungeza umprofeti, umpostoli esithi lethi $1, lethi $2 inyanga. Yibo labantu esibabalela khathesi. Ukukhonza amadlozi, ukukhonza abantu abafileyo, ukukhonza omoleki. Kube kunje umntwana uzelwe somhambisa komunye umuntu ayifaka udaka ekhanda. Kuthiwa inkanda. Lo bembheke esiswini for 9 months, usumchiye ngaphi? Haleluya. Amen. Ngithi lo belo mntwana for 9 months elihlwile esibelethweni sakho, usumchiye ngaphi? Haleluya. Amen. KuLeviticus chapter 20 babethatha abantwana bebahambisa kumoleki. Umoleki ahamba ayebenza akufunayo abantwana. uNkulunkulu wathi ngithi ngiza ngolaka. Weza ngolaka. Haleluya. La namhla lokho esiza ngolaka. uNkulunkulu umdalile umuntu bazalwane ngomfanekiso wakhe. Amen. Ayikho lenyanga eyodwa ekwazi ukubeka inkanda. Uhambe uyitshela uthi bamfundisi uthi awukwazi ukufaka inkanda. Ngoba ukwazi ukudala umuntu. Haleluya. Lethi imali yami. Haleluya. Praise God. Kuzahambelela uhambelele bazalwane uthi ukubekela inkanda abantu abesesikole abantu ufuna ukukunika umnotho kodwa yena uhlala lapho kunuka khona. Siswele thina singabantwana baNkulunkulu ukuthi sicabanga ishwa ukuthi umuntu lo uhlale kunukeni uzanikani. Uhambe impela uyeguqa khona uhambise imbuzi yakho. Kulokuthi uhlaba udlela abantwana uthi khona uzakunika yena lo muntu. Athathe imbuzi yakho ugezise ngayo. Yena uJesu wachitha igazi ukuthi uphile egazini lakhe. Suthatha igazi lembuzi uyegeza ngalo. That very day usuka khona ngabe usunuka njengembuzi. That very day uqeda ugezwa ngenkukhu usuyinkukhu. Haleluya. Ngoba igazi lachithwa kudala lika Jesu. Haleluya. So kunanzelela ukuthi uzogeziswa kwenzakalani. Is either wageziswa indoda yahle yakwala. Wageziswa umsebenzi wahle waphela. And ungageziswa once somele uphinde futhi. Phuma la lona uyafuna inkukhu emnyama, lona uyafuna elihlosi, lona uyafuna ebubede, lona uzafuna ukuthanathana le mali on top lokhu phela. The same way lo tshwala kunjalo. Ubunathe namhlanje kusase kuseni kule babalazi. Kumele urepeat. Iyahamba imali udla wedwa akulabantwana phakathi. Into yankhona ngekaSathane ivele njalo. Haleluya. So thina singabantwana bakaNkulunkulu akuzibuza ukuthi into le engiyenzayo iya benefit yena abantwana. $10 yakho uthenga inkukhu udlela abantwana. Ungathatha $10 yakho uyethenga into ozayidla wedwa. Kubizwa ngesilungu kuthiwa yi-selfish. Khona uzathenga utshwala ngenye imali $10. Udinge futhi 10 yokuthenga impuphu. Udinge futhi 10 yokuthi liyana kade ngawuthethe wathi lokhu uza yonke. Ngikhaya sokule mali. Haleluya. Amen. Ngithini angikhulumi lathi ngikhuluma lo Sathane oyenzayo. Nguye ngimzondeleyo because nguye ositwistayo. Bese sicabanga ukuthi ungahlala ngikhaya ngabo 7 ntambama uyabusenza ngakho ucabana lo nkosikazi. Ucabana lo nkosikazi kanti uthando lona elahlangana ngalo lwaya ngaphi? Lwaya ngaphi lona uthando? Ngubani wangena phakathi kwenu ngoba phela lina lizaze lithi first lalithandana. Ngandele sithi I love you. Kwase kusiya ngaphi sokuthi hayi ngo7 ngahlala lapha ntambama saxa sesilo. Tebe libangani. Why lingakucheck ukuthi kunomuntu okhona la ocatshileyo la. Umama lo ngangimthanda kwahamba njani? Haleluya. Ubaba lo ngangimthanda kwahamba njani? Thina silomlando wanibazala okuthiwa yiku-examine yourself. Sizicheke. Haleluya. Praise God. Sizicheke bazalwane. Into esilayo iyesabeka asisobantu abachipu. Silenkalakatha into nangiyana ubaba uSibanda ngizomenza example. Ubaba uSibanda wayedabukile ngenkomo zakhe. Mayefaka imessage ngise UK ngathi uNkulunkulu wena ngureveal ocatshileyo. Kanti manje zingaphi inkomo zona lezi? Ngoba phela ukuthi azafaka imessage la uhluphekile. Futhi mayihluphekile yagcina siziloko ukukhuleka. Manje kungenziwa njani? Wathi hayi ngisamtrainer. Umtshele ukuthi inkomo nzelusile.
Kambe sure ungatshela umuntu khonoko uyahlatshiye lesonto. Ngathi ngimtshele. Hayi baba, yikho khonoko ekutshela wena. Angisho njengoba sithi wazonda, kuyacaphula phela. Ukuthi kambe sure ungehle ukuthi ungitshele ukuthi hambani endaweni nje lethatha inkomo. Ungitshele ukuthi khona uzelusile ubani ngaphi uzeluse njani. Haleluya. But uNkulunkulu mayekhuluma bazalwane, ukhuluma in a simple way. Ukuthi wena vele ungaku-understand. Uyakhuluma nje simple. Ungazifundisa ukuthi uNkulunkulu ukhuluma in a simple way. Khona lokho ukutshela ukuthi ukwenze. That's it. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Ilight emvuyela lo. Liyalayitha. Liyacela. Liyakhangela. Mama, egazini lakho kulechukela. Egazini lakho kulechukela. Ngibona ichukela. Animambona ichukela lisesenyaweni, selisemehlweni. But uJesu uthi ufuna ukukhipha. Yikho mama. Amen. Yikho mama. Amen. Mama kuyabe kufanele uthi akuseyimi engikhulumayo because nginamazi mama. Seyilayithi mali hlaba kuwe ilayithi lika Jesu. uJesu ubuye ukuzokhanyisa okucatshileyo. Anti ukudla umcatshile. Ucatshe ukuthi uqeda umama. And umkhuhlane wonke angisho ngithi headache ikhanda konke usathana. Hallelujah. Amen. Vele ungathi hayi ngoba uyiflu. Ngoba iflu isingathena into cancer. Ungathi uthi kuba liqhubu nje wena. Ma umuntu akaNkulunkulu bazalwane. Thethise qhubu ngegama lika Jesu. Uthi umzimba lo litempele likaNkulunkulu awuvunyelwa la. Go in Jesus name. Esibhedlela bathi lokhu zeni yakho BP lokhu zeni yakho egama lika Jesu Kristu bangabona ngemtshina yabo. But mina lo mzimba litempele likaNkulunkulu. Ungakutsho lokho masuphenduke waba nje sokhanya. Lapha ngibona imoto emhlophe. Lehlahla lendlu. Yikho kodwa ngibona angiboni umuntu. Kodwa ungaqhubeka usiyale. Namhla ilanga lokuthi ukhangelele ubona impilo entsha. Anti mama. Ngiphenduke ikhangelele. Ngoba umkhuhlane mawubuye egomeni ugulwa yini kodwa affect umuzi wonke. Hallelujah. Amen. So ngathi kuthiwa kule ndlovu endlini. Kuyabe kuhlezi lapha ekhoneni indlu yonke yena li-affectwe into eyodwa esekhoneni lapha. Hallelujah. Amen. So uNkulunkulu umbonisa so much sugar and kuqala nge-pressure and then ichukela yinto esingathatha umama elele. Kuthi kagulanga anti sitsho njalo. Who told you ukuthi kagulanga yini uSathane ecatshile phakathi. Hallelujah. Amen. So mama uNkulunkulu ukhuluma lawe uyakuthanda ukuthi indaba le isifana nale years elivimba izinto eziningi even ebantwaneni. Years isemzibeni. So ngiyabe ngifisa ukuthi li-confirm clearly kwenzela ukuthi omunye laye afunde abekwazi ukuthi uNkulunkulu ukhuluma in a simple way. Mina lapho ukuthi njengobhuti lo usiblockile yazivala inhliziyo yakhe uNkulunkulu uyamthanda but uyatemptwa angene hayi azakufuni yakufuni hayi angufuni yakufuni hayi no for 1 week 2 weeks 1 no ngilamanga asakufuna hayi 1 week kuphela just okay umngane wami ongihambisile ayikhuluma phela bhuti
Ilight lingakuhlaba ngiyakhuluma. Kuyini futhi? Hallelujah. Amen. Lapha asenze ukuthi siya embarrassana ukuthi ngeke sokuthuba ngemvulo nje luthando lukaNkulunkulu ethanda umuntu wakhe kanti sonke la singobhudi labo sisi. Amen. Anti nalami ngisuke khona ebufebeni anti ngisuke khona uJesu wangikhipha ngelight elifana nalona nake. Amen. Anti amen. Asukho ukuthi kumele excellent igolide no aphuma khona edakeni. Angithi amen. So ungachayela ikhanda lakho kwento kwakho. MaUnkulunkulu ekuzwela ekuhawukela ukuthi ungayi koSathane ukumsebenzela phela umsebenzela. Hallelujah. Amen. So mama confirm lini ngizokhuluma la ibhudi kabanzi. Because yakwazi ukuthi 2 months ago, 2 months, 3 months ago uNkulunkulu umveze lo munye usise enthe ukhuluma laye wakhangela eceleni. Wakhangela uNkulunkulu besifike inyanga ezingu4 zokuphila 4 months uyafa. Ngathi zamtshela njani? Manje nomfundisi, ngathi umfundisi, hayi. Umzwa wathi mama ke. Anti, ngikhumbula ngakho. Athi evangelist ngicela ungizele mama uthi sizihle ukukhuluma nomntwana. Kanti umntwana ungene phambi kuma drugs. Impilo ingaka so 4 months to live. To confirm that mama ngicela ukukhuluma something. Can you talk about that now? Bathandekayo lokho umfundisi ukukhulumayo into ephilayo. Umntwana obese ku-intensive care edrobheni le-cancer. Ukuthi angikwazi ukuthi lokuthi azagcinakale kufike lesi sikhathi sokungumusa wenkosi. Yona le 4 months umfundisi akhuluma ngayo. Umntwana wasesiyaphenduka wathena kuma drugs akhe lapha awadlayo bathe sekufanele kufe umama wakhe. Khona kufanele kufe yena. Sekufanele babulale umama wakhe. So into ephilayo leyo umama ikhuluma. Shalom. Amen. So laba ngabantwana ababuya bangena ekitchen leliyane bangena khona umntwana wayethola umntwana ufileyo. Abantwana ungasamkhulekela kulelana kitchen lo mntwana. Basuka kobulawayo bengu2 belanda bezolanda ideliverance usizo uNkulunkulu. Bathe befika lapha nabona bafika bathola ukuthi bathi umfundisi wabona ngathi ucezu lo muntu olungezho. Ngoba sithatha ilofu ucezu. Uvene uSathane wabethi no. uNkulunkulu wethu ngizobabonisa. Hallelujah. Amen. So into engikhuluma lapha angikhulumeli ukuthi ngiyakuyisa kodwa ngikhulumeli ngingenisela amehlo abantu no uthando. Uthando. Mawuthandwa yikho kwenzakalayo. So far amboni lutho mbona umama lawo. Yambona umlimi. Ukukhethwa nje. Amen. So mama ntshela nini ngempilo yini ngehealth. Ihealth yami. Hayi amehlweni wami ngabona kungani amboni kwesikhathi. Lenyawo zibabuhlungu. Lenyawo zibabuhlungu. Like la checkwa yini? Bambani into leyo abathikola ngiyasebenza. Like la check anga check. Alicheckwa. Hayi. Asibuya ngalo umtshini asingalicheka kathesi chukele lephezulu. That's why lingaboni. So ngizama ukuthi nginathamanzi kakhulu even manje. Nginathamanzi kakhulu zakhuleke nginathamanzi kakhulu. Ukuthi libe flash out. Because kuyalenza lipass out. Uzaleza liwo. Inyawo zenziwa buhlungu. Ngaqalisa ngesitheni. Yathi ziziba buhlungu vele indawo yethu. Azibi dry. Aziwoma. Ziyawoma. Slim like in bed. Isibili. Kuthiwa ngelokhuze medical word i-neuropathy. Kuthiwa i-neuropathy u-affectwa lichukela emzimbeni. So sokusenyaweni. So khona kuyadala ukuthi ungalimala khona la akupholi. Ugcina sokudaleni i-ulcer. Ikho wenza abantu beqhunyelwe.
or Amazon. So uNkulunkulu ukhethile liningi ishukela endibonayo khona la. So zamanini ukuthi liziphathe kahle. Wonke umuntu asiphathe kahle. Hallelujah. Amen. So sizokhuleka umama because akachekwanga but yikho khona lokho. So kube kade sise-church. Kube kade sise-church uNkulunkulu ephose ngaso siyachekwa lapha. Ngabe sisisiya ukuchekwa kathesi lapha kwenze ukuthi sikhulume into esiyibonayo singathi ukuthi umafundisi ukhuluma into maybe ayisiko. Njengoba nesithi kade siyisibele. Isibele sangaphi nampo. Hallelujah. Isibele sangaphi. Isathane ucatshile. It's a silent killer, look at silent killer. Isathane ucatshile but uNkulunkulu uyakuthanda. So sizokhulekela umama nje. Sukumani mama, sukumani. Siyahlolisisa ukuthi asilazi ukube emzini wethu. Siyabisukumisa umama. Hallelujah. Amen. uJesu kuPsalms 53 siyatshela ukuthi ngamanxeba akhe sasindiswa. Into ezolisisa esifuna la ukuthi likholwe enhlizweni yenu ukuthi uJesu walifela wavuka. Yikho kuphela ezayisilisa. Uma mfundisena ngokwakhe ayisuyo yelaphayo. uJesu uye oyelaphayo. Amen. Hallelujah. Mali khumbula uJames 5:14-15 ukhuluma ngokuthi abebandla bazakukhulekela umkhuleko wokholo. uNkulunkulu uzamsilisa. uNkulunkulu nguye osilisayo. Hallelujah. So noma seliphilile noma sekunje selinika ubufakazi kuthiwani thank you Jesus. Ngiyabonga ukuthi umfundisi ungikhuleke kodwa ngibonga uJesu osisilile ngoba sangakhuleka ungasizi. Ngiyabona. So ngamanxeba kaJesu uzasiliswa. Ngamanxeba siya by his stripes we are healed. By your stripes we are healed. We are healed. Oh Lord, by your stripes we are healed. By your stripes we are healed. By your stripes we are healed. We are healed. Oh Lord, by your stripes we are healed. By your stripes we are healed. By your stripes we are healed. We are healed. Oh Lord. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that was brought us peace was upon him, and by his stripes we are healed. Wakwazwa ngenxa yezono zethu. Ukuthula okwakufanele thina okungaphezu kwakhe. Ngamanxeba akhe uyasila. In the mighty name of Jesus Christ. In the precious name of Jesus Christ. By your stripes we are healed. By your stripes we are healed. By your stripes we are healed. We are healed. Oh Lord.
something eqolo lakho ubotshiwe kuwest yakho ukhuphuka kusize emuva. There's the good. They are emuva eqolo. Ngebuzo isikhathi la. Ekuseni ebusuku. In the mighty name of Jesus Christ, in the blood of Jesus Christ. Jesus, this is your daughter. Whatever is not planted by Jesus in this body, you Satan, evil spirits, you diabetes, you spondylosis, you arthritis in the bones, you blindness in the eyes, right now in the name of Jesus Christ of Nazareth, I command you to go. Go in the mighty name of Jesus Christ. Once again, I need Jesus Christ. Once again, Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. In the blood of Jesus. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. I need your touch. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Once again, I need Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Once again, I need your touch. Oh, touch me now. I need your touch me now. Touch me now. I need your touch. Again and again. I need your touch again. Jesus Christ, manifest your strength in your weakness. Jesus, make a way where there seems to be no way. Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ulaka loliyana. Ulaka loliyana. Namhlanje kumele ahambe. Hallelujah. Mama, you are free. You are healed. Susilile. Usukhululiwe ngegama lika Jesu Kristu. Lo muzi wakho ukhululiwe. Amen. Nikela uJesu konke. Amen. Nikela uJesu konke. Hallelujah. Ulaka loliyana. Ulaka loliyana. Yawuchitha umuzi. Hallelujah. Amen. Ngibona indoda, not physical, not indoda oyibonayo. Indoda le yakulanda wena
spiritually iyakulanda ebusuku ubona ubaba lo mayibuya ubuya ngefesi yomkakho but somkakho okwalunywa inja yayiphupha inja yenjani ikhala because ma ngikhuluma la ngibona inja ikuyigijima eblack andani ngibuza umoya ukuthi kuyimoya ingcwele nje ukuthi is a spiritual husband indoda leyana oyibona yikozibelo lilanga so ngezinye indlela uchadiwe lenye into yalibona la bengikhuluma ngapha lukwenza wenze khululeke my sister lapho singabosisi labobhuti sonke zathi ngitshela ngathi nadle u7 so ukhuluma le no so ususipho ngucapho uzichisela yazichisela masizondile uchiche kakhulu amfezakala wenziwe awuzwakali phela siswa into le ikhona nje bona ukulethela ngifusha lefuza yes uzwa njalo sisi sizophathana nembola amandla uphelelwa amandla anje khona phansi ubona ukuthi ayisuwe because wena ukwazi uyasetshenziswa uzathi ungaba lolaka uphelelwa ngamandla njani so kambe sokutheke over umzimba wakho bona ukhuluma uzuza uthi ya ase kakhulu khona buzonde ungasafuni lutho haleluya amen so ayisuwe wawunjalo vele exactly wanganjalo so sokwabuya ubonani ubona i-brighter future ukuthi ube lempilo yakho enhle yena leya impilo yengafanelanga bekhona so uzayenza njani ukuthi ukhulekele nje ukuphethe umntwana haleluya haleluya and then sibona umama lapha haleluya umama inhliziyo yakhe ithanda inkosi but uyehluleka ukukhonza inkosi mayesehluleka ukukhonza inkosi yes mayesehluleka ukukhonza inkosi is because of the idol okusuka okwakhonzwa ngokhokho so inhliziyo yenu imhlophe ifunana uNkulunkulu kodwa umzimba awuvumelani lakho ngizathi sengikwenza letha okukhonza lokho uzathi sengikwenza kahle inhliziyo yenu ikuyakholwa okungayisikho okuvela ngakubokhokho haleluya okuvela kubokhokho anditshilo ngathi amanye ama-problems ethu avela khona lekhatshana so khona lokhuyana kuvimbe kwathu sokubokhokho phela lina mama mbona ligijima so ligijimisa ama-riches ukwabona ugijimisa imali ibaleka igijimisa so yequmyana yacwazimula phambili yazi into engisho ngumuntu ofanele ukuthi ngathi uphethe imali ezizwayo ngezandla zakho ufanele ngumuntu olento zakhe but because of i-idol that idol kwenezindebe i-idol okwakhonzwa ngabokhokho like idlozi elakhonzwa ngabokhokho like idlozi amadlozi bona lana kuthiwa ngokwangakithi
wakuthola kukhona abasakwenzi abasekho hayi mina ngisakwenzi bathi bakuzalela kini mama amen uthonga ufuna liconfirm linje into engikhulumayo because ethi simuve singalali la Sholo khona ukuthi babekwenza ngathi sawusengamuntu. babekwenza khona ukhiyana abeso noma ukusithi inkosi Jesu labona bathi inkosi Jesu ukuthini ngowethu lo yazisisa again lana imali ebusuku imali lokho imali liphupha ligijinyiswa yabona uphupha ligijima Amen. ukuphupha ulahlekelwe udinga yabona ulahleke ezixukwini yadinga udinga isikhwama Amen. nge-Thursday lapho lalilahlekile Sawazi ngakutsho nje waphupha ulahlekile so ma ungumntwana kaNkulunkulu umntwana ospiritual kumele uthi spiritual maintain spiritual area yakho ihlale alert ukuthi ma usiyalala uyakwazi ukuthi ngifuna ukuya kuzuba bami uyantshela because mina yonke ijone ngibusy so khona phana ngesikhathi ngifuna ukuya kuzuba bakho labo ba injector ezabizinto bekutshonjele ukubonisiwe bekugijimise because bayenza ama punishment abo awukuthi wena ufuna ukuthi ube ngumKristu they understand spiritual life yena impilo yomkhuleko injani liphila njani emkhuleko into ofuna uNkulunkulu othanda uNkulunkulu ungathi ni strong ngiyakhona ukukhuleka mbe ibalo kuvila ngane Hayi, ngokukhuleka ngasikhathi. liba ukukhuleka ngesikhathi liba iBhayibheli Hayi, ngoba iBhayibheli ngiyayibhala ngithola something noma ngibala noma kube ngithola ngiyakwazi ukubana ngibone. okay so akula mkhuleko okhona mangala iBhayibheli iBhayibheli ngiyayibala ngisho. kumele libale ekhaya because iBhayibheli nguye uNkulunkulu ungeke ukhulume noNkulunkulu ungalazwi lakhe yabona so sayizithi kule church i-church ukuthiwa yi-living church i-church ephila ngeBhayibheli iBhayibheli lakhona libalwe church ulibala ngikhaya ukuthi uyamphikisa umfundisi maye ngalibala umtshela hayi umfundisi lokho akukho eBhayibhelini singamaKristu kufanele sibe ngabenzi bezwi yakuzoba nguzwenzi umenzi wezwi makuthiwa xolela umuntu kuthi umxolele makuthiwa xolela kuthiwa xolela makuthiwa thanda kuthiwa thanda makuthiwa hambe echurch kuthiwa hambe echurch so makuthiwa sikhuleka sithi sikhuleka exactly okwakhulekwa nguJesu asihlukanisi anti bona mama lo simkhuleka kanjani ngamanxeba kaJesu uyasika so ma ungakwazi khona ukhanga uyakhuleka usithini asosikwanise uJesu wathini masikhuleka sithi ni baba wethu osezulwini malidunyiswe ibizo lakho umbuso wakho kawuze emhlabeni thina manje sithi umbuso kawuze kimi intando yakho yenziwa yithi umbuso sithi ngiphe ukudla kwensuku ngensuku ngiphe imali yensuku ngensuku ngiphe amanzi okunatha ensuku ngensuku ngiphe konke ma ungakwazi khona ukhona ukuthi kutshoni angeke ukuthi uyakhuleka ngeke ukuthi uyakhuleka because uNkulunkulu esikhuluma ngaye is very holy yabona mama so that's why ngibona ukholo lwenu lunje so umuntu uthanda inkosi athi umuntu uyakhuleka every night but ukhuleka uNkulunkulu ongayisuyi because uNkulunkulu weBhayibheli akakwazi leyibona indaba umama lwana umSamaritan kuJohn chapter 4 umSamaritan lwana mayetholwa nguJesu esikhamanzi wathini mama lwana uJesu wathi nathisa umntwana wathi uyakunathisa amanzi ungalankomitsho uJesu wathi kuba ukwazi ukuthi ngubani okhuluma la ebuza ngiqhubela amanzi umama lwana wathi thina sibadala la umthombo lo okhuluma ngawo umthombo wabokhokho bethu uJacob umthombo kaJacob but uJesu wathi ukhuleka uNkulunkulu ongamaziyo ngoba lokhu sakhuluma ngabokhokho hallelujah Amen. This is where you are so manje uNkulunkulu uyakuthanda ufuna ukuthi ube mazi wena one on one ayibona one lo mfundisi hayi uNkulunkulu ufuna sibe mazi one on one like this lo uNkulunkulu hakhona ukuthi lo mfundisi
ufuna ukhulume la endlini yakho ngikhaya through this book ulibale so umkhangele so uthi wamvela kwabanje uguqa uNkulunkulu ngebenqe bakho ngiyasila abantu abami bayasila imali yami iyasila ibhizinesi yami iyasila ngegama lika Jesu Kristu ngiyakubona nakho ku-Isaiah 53 ngiyabonga uNkulunkulu ipower iyo umkhuleko lethi power kaNkulunkulu leyo wethu lami nganginjalo sithandwa sami ngangigqoka igamenti emhlophe ngizitshela ukuthi kuphelele iBhayibheli vele ngangikwazi ukuthi kumele ngiyenzeni ngayo ngaze ngaya ngadojwa umlimo nginjalo ngithwele iBhayibheli konke lokufebe kwakukhona uhlangene kuthiwa yisiKristu uyajokela ubuKristu bazalwane buyasetshenziswa kumele uchiye konke ukhangelele ngoba usangamhlabelele ngakuzwa uthini kanti kuPsalm 68 uthena imkhuleko yakho ikhuleka ngizwa ngenxa yezono zakho so khathesi mama uNkulunkulu ufuna ukuphakamisa evula indlela zonke kunyeleza abantwana because inhliziyo yakho vele ikuye ezandleni zakhe wena kuseleyo ukuthi ukwenze the right way kuphela just ukwenze the right way ungakwenza the right way first thing kuba le Bible bazala ma ungumKristu ngala Bible hayi bakithi asikhulumisane nini simele sibe lamaBhayibheli uza kulwa njani kanti ungala sibhamu sakho umbhobho uyakulwa njani lo Satan yikho phela esenza kufunayo because asikwazi ukuthi kwabethu 10 ngathi la uthe singonkulunkulu kumahubo 82 kodwa sifa nje anyhow sisafa nje anyhow kodwa uthe singonkulunkulu nje songumama uNkulunkulu because uNkulunkulu kudale uphakathi kwakho haleluya kodwa bangazange wabala lapho uzabakwazi njani sithando sami so uNkulunkulu kumnqusile sifuna ukuthi siqamule into ekulandela yabo khokho iyefuna ukuthi iqanyule kwenzele ukuthi kuvuleke wena lemuli yakho lomndeni wakho khona manje ikholisi impilo uthi mawubakhulekela ukukhumba yoNkulunkulu owakudalayo haleluya so I hope sonke sesifundile kumama la asoze sibe sicontinue yena leyana sisebenzisile kamama igcwele phakathi kwethu sonke la izinto zabokhokho khona le it has to break isiconnect lapho savela khona savela ngaphi kathi bazalwane savela ngaphi savela kuNkulunkulu bazalwane sabunjwa ngugogo onkulu ugogo leyo babunjwa lo Satan layo wabunjwa so kulala lapho sivela khona yikho lapho kumele yikho laphothi masithula ukuphefumula sithi so akasekho kuyiloko ulelela uphumile asifi phela iyaphuma ubuyele ekhaya so mawungasakulungiselelanga khona uyaphuma lapha emzimbeni lo uye koSatan so kuyalungiselelwa yikho esikwenzayo la haleluya amen so asikhulekeni lo mama manje ukuthi umama abe leBhayibheli yes hambe sonke ngoba usonto khona ku right but umfundisi asiyedwa leBhayibheli angeke ulingene izulu ngeBhayibheli kaMfundisi uNkulunkulu uzabuya kuwafika ukuthi mntana ngakubomba uyi1 lenhliziyo yakho leziso zakho konke kwakho ngake ngathi uthi ngizafaka ndawonye lo mkakho hayi ngazafaka nomfundisi wakho hayi phathana manje wasusenze njani iyanala haleluya siya understand amen maso kubuya ku Christianity noma ngitshadile nginje angikwazi ukuthi umfundisi ezaqala lapha khona akudingile maso kubuya lapho uNkulunkulu uzambuza ukuthi ngeke ngakutshela mina ngathi lo baba lo lezwi liyabe litshadile iBhayibheli yakuthi ukuthi lezwi siyahamba sitshadile lo mfundisi hayi so kumele ukuthi u-understand ukuthi lo mfundisi is the same you can't connect to me ukuthi ezwini mina ngi-signposted to show you ambuye ngani and wena ule right yokuconnect to Jesus by yourself anti bazalwa by yourself umntwana omncane lo uyaconnecta kuJesu by herself hallelujah once ungabala ibhuku leli uzwe ukuthi uJesu uthini uxoxela ukuthi how kanti konke lokho okwenzayo obani wabenzela so iBhayibheli lithi uyafana izolo la namhlanje kusasa lokhu kwenza khona kuyana all right then simple like that that's why kuthiwa utholwa ngabantwana abancane bokutholayo because bathatha kunjengokuba thina siza kuhlanganisa sikuxubanise sikuhlunganise sikuphambanise ikhaya haleluya amen umama wethu emphambi kwethu lapha by
ngamanxeba kaJesu uma kuyasiliswa. I-chain kaSathane leyana ebilokhu i-connectile siyayikhanda ngegama likaJesu Kristu. A-connecte lapho afuna uconnecta khona kubaba wakho omdalileyo. In the mighty name of Jesus Christ. Any chain of Satan in your life, wherever you are still connected to, your heart belongs to Jesus. That chain be broken in the mighty name of Jesus Christ. That chain of idols, ancestral spirits, imimoya yabokhokho, be broken in the name of Jesus Christ. Be broken in the name of Jesus Christ. Fire of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus Christ. Fire in the mighty name of Jesus Christ. You evil spirits, live here alone. Umntaka nkulunkulu mchiye, chiye umuzi wakhe, chiye imali yakhe. Fire in the name of Jesus Christ. Banole asima. Bona maphaphu athi banophefumula nzima. Asima kubeni heart. Ole nhliziyo yethu so echaya. No. Kulo muntu ole problem esifubeni. Yes. Good. Mba. Isiphi isandla? Kwenze njani? Muwe ochaya inhliziyo. Amen. Yabathi inhliziyo mayichaya mamandla. Amen. Inhliziyo yakho mayichaya. Mawusiba le heart failure. Umzimba wakho wonke uyaba buhlungu kusukela la emahlombe. Kuyabe kungasavumi ukuthi ulale ngeside bed. Kuyabe kungavumi ukuthi ulale ubheke phezulu. Amen. Ufuna ufaka amaphilo amaningi. Enzani? Futhi ufaka amaphilo amaningi. Imqamelo. So imqamelo ibe uwe phezulu la so. So muwe ole because ngibona inhliziyo ngibona isifuba uthi. So we affect i-top part yonke. Inyawo zakho zivuka. Awuhambele. So we stop it today. Fire in the mighty name of Jesus Christ. Blood of Jesus. In the name of Jesus. You heart disease, heart failure, heart palpitations. Fire in the mighty name of Jesus Christ. You Satan. You snakes. Fire in the mighty name of Jesus Christ. You cannot destroy her life. In the name of Jesus Christ, in the blood of Jesus, be healed. Be healed. Be healed in the name of Jesus. Heal in the name of Jesus Christ. Touch your heart.
Fire in the name of Jesus Christ. Come out of her in Jesus' name. Stretch like. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. But ngiyabonga Jesu. This one manje. Ukhathe lokhu. Inhliziyo yakho kuJesu fully and kwenza ukuthi bengakuntshontshe. Ukhathe lokhu, connect kuJesu directly. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Try it futhi. Sizwe futhi. Ngeconcept. Sesinjani manje? Besisala ukuthi besingavumi ukuthi so. Umfumbathe. Okay. Yenza futhi. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ngiyabonga Jesu. Ngiyabonga Jesu. Ngiyabonga Jesu. Ngiyabonga Jesu. In the mighty name of Jesus Christ, you are healed. Uyasila ngegama likaJesu Kristu. Uyasila ngegama likaJesu Kristu. Uyasila ngegama likaJesu Kristu. Hamba uyephumelela ngezandla lezi zombili. Phumelele ngenhliziyo yakho, unike inhliziyo leyo kuNkulunkulu. Inhliziyo yakho yonke ukhuleke kuNkulunkulu wasezulwini, uNkulunkulu wezulu nomhlaba. Umzwisise. Hallelujah. You are healed. Susilile. Ngokulokhu ungasivumeli, ngokulokhu exercise ukuthi sivume ukuthi siyenze. uNkulunkulu ekusiza. Hamba uye kwenza imali ngesandla lesi. Ungabugijimisa imali, uyiyeke kuye kuwe. Hallelujah. Ungathatha uJesu uthethe imali. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Right now. Thank you, Jesus. Unenhliziyo yakho sisi. Ngicela ukuthi uxola nje. Mama uthulule inhliziyo, mama. Uthulule inhliziyo, uxolele. Abangakubhadalanga bazakubhadala. Yeah. Umxolela. Uzixolele lawo. Anti yakwazi ukuthi akusuye uSathane. So ungablame omunye, ungamblame umkakho, ungablame umama, ungablame ugogo, ungablame anybody. Asila mvumo yokujaja, anti asila mvumo yokuthi ubani uthe ubani nje. Ungamblame. Lawe futhi awula mvumo yokuthi wena uziblame. Blame Satan. Anti nguye simblame konke vele nguye. Anti so manje xola kwenze ukuthi uyimukele uJesu. Xola. Khipha konke okusenhlizweni. Xola. Zixolele wena. Uthi ngiyazixolela igama likaJesu. Ngiyazixolela igama likaJesu. Ngiyaxolela umkami ngegama likaJesu. Wayismayila ngathi uyaxolela umkami. Because ibobe ucawa ukuthi nguye le problem khona lapha la ule problem. Omunye lo munye lezono zakhe exalisa uhlezi. Akumyekele la utele zakhe la so zithalele zakhe ukuthi ngimxola kahle ngiyamxolela. La yangabuya kimi ngizathi umxolele. Ngomunye lo munye utele lakhe ibhakethi anti kwenzela ukuthi ungathotsha umntwana lo ungathi
ungabo bokho aha ucatshela ukuthi hallelujah. Yes, so i-problem ekuwe laphana lapha i-affect umntwana. Akula mama ongathanda umntana wakhe, akula mzali ongathanda umntana wakhe. So yakungafuna ukuthi umntana wakhe affectwe yilokho ku-affectayo. Everything yabe ku-affecting yena emntwaneni. So awufuni lokhu yananti nikabiza imikhuhlane, kubiza inswelo, kubiza lokho. So that's why nsithi xola wena, uxolele wena ngokwakho, uxolelelwana lana ongahambanga. Just I release them, Lord. Ngiyabathukulula enhliziyo yami futhi uhamba ngithwela abantu mina. Hallelujah. Isikhathi asisekho ngabe ngiyakudemonstrate ubone ukuthi ukungaxoli kwenze njani. Ukungaxoli ufana lokuthi libambane izandla so. Umuntu yena ongamxolanga sabe sibotshene so ithuso ubotshiwa. Lapha enyakho ngiyakuhudula, angikuxolelanga, ngiyakuhudula. Siyakuhudula ubuya phasilandela. Ngiyamdonsa la engiyakhona kuhlala kunje mabe ngu4 5 bonke ngiyambahudula ngabaxolelanga. Suzama ukukhuleka kathesi. Phakamisa isandla siyaphakama. Hayi phela isiphamisa ukuthi awuphamiseki ufuthi ukhonza uNkulunkulu. Suzama ukwenzani menzama ukwemukela umama uyangiqhubela lutho. Akwemukeleke athi sibopheni. Uyayibona indaba. So ukungaxolelani yikho uJesu wathini kuMatthew chapter 6 verse 14. If you forgive others abakupha if ungaxolela abanye abakuphambanise kuwe lo uNkulunkulu uzakuxolela ezakho izono. Ukuxolela kwakho yikusila ikuvuleka kweminyango yonke. Hallelujah. Yikho uJesu wathi noma bemgongoda wathi Father forgive them. Ebakhangela lapha phezulu wabakhona Father forgive them. Bemchaya bemzisa ubuhlungu wathi Father forgive them. So isikhathi sokuxolela isiphi ngesikhathi usizwa ubuhlungu. uJesu wayezizwa ubuhlungu. Hallelujah. So xola kathesi kubuhlungu. Xola kathesi. And uyarelease so uyathukulula. Hayilokhu ibotshiwe phela. Thukulula. Otherwise thukulula kwenzela ukuthi uspiritual husband lana ebekwazi ukuthi mama lo kasamfuna. Kumele umdivorce. Kwenzela ukuthi uthandane nomkakho la emhlabeni. Otherwise uyalokhu uchadile spiritual. That's why usiba lolaka lalo because ayisuwe nguye lwana uthi kodwenzana emfazini wami. So wena ngoya bukhuluma but usebenzisa wena. Uyayibona indaba. So asikhuleke. By your stripes and sonke siyakhuleka. We are healed. By your stripes we are healed. By your stripes we are healed. We are healed. Oh Lord, ngamanxeba siyaxolelwa. Ngamanxeba siyaxolelwa. Ngamanxeba siyaxolelwa. Siyaxolelwa Nkosi. Ngamanxeba siyaxolelwa. Siyasila siyaxolelwa ngegama likaJesu Kristu. In the mighty name of Jesus Christ, in the blood of Jesus. You ancestral spirit, idol, spiritual husband, spiritual wife in this home. Fire in the name of Jesus Christ. Leave this home. She belongs to Jesus. Fire in the name of Jesus Christ. You Satan. Fire in the name of Jesus Christ. In the womb where you're hiding. Fire in the name of Jesus Christ. Come out of her. Out in the name of Jesus Christ. Leave her. She's a child of God. She belongs to Jesus. Leave her home. Leave her marriage. Leave her children. Leave her husband. Fire in the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. In the blood of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the blood of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the blood of Jesus. Fire! 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 Fire!
the name of Jesus Christ in your hiding places. Wherever you are hiding, she belongs to Jesus. She's a child of God. I put a mark of Christ on her. You spiritual husband, go. Leave her now. I send fire of the Holy Ghost in her heart. In her heart. I send fire of the Holy Ghost in her heart. In her mind. Fire in the name of Jesus Christ. Be consumed by the fire of the Holy Ghost. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus Christ. Come out of her. No hiding place today. Fire in the name of Jesus Christ. Leave her home. Fire in the name of Jesus Christ, you demons. Fire, you spiritual husband. Fire, you snake. Fire in the name of Jesus Christ. Fire, 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 fire. Fire, come out of her. Come out of her. Come out of their finances, their food. Fire in the name of Jesus Christ. Out of this heart. Out of this heart. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus Christ. I can see you. Come out. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. You spirit of anger. 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 Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus Christ. Leave this woman. Leave this woman. Come out. Fire in the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. By the sword of our Lord Jesus Christ, I cut your throat. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. You're going. You're going. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus Christ. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Tukulula lapho phakathi. Tukulula. One more. Kwenzakala nge-period yakho. Fibroid. Kule fibroid. In the mighty name of Jesus Christ, your periods be normal. Be normal 3 days, 4 days, in Jesus' mighty name. Be normal in the mighty name of Jesus Christ. Pain free in the name of Jesus Christ. In Jesus' name. Psalm 73.
bhala iBhayibheli. If uma ungabhala iBhayibheli urepente completely ukhangele le uzayihapha affect umntwana. I hear Down syndrome. I-Down syndrome umntwana iyatshintsha all of a sudden. Ekade right ebesilimi. So please. Auntie, you are free in Jesus' name. Nika inhliziyo yakho yonke kuNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Baningi ngomele ngikhulume labo but isikhathi asisekho. Sesingalala simila so all night prayer. Hallelujah. Amen. Ngizokhuluma lawe but because of the danger that umeceleni kweGod isongawela phakathi. And because of friends. So watch out. Because of friends umeceleni nje so uGod lezile ubelana kwazi but ungwela phakathi. So let me pray for you. In the name of Jesus, in the blood of Jesus. Father, he's your son. Lord Jesus, he's your son. You love him. Forgive him, protect him, set him free. Protect him from the wrong friends. Msize uNkulunkulu mntanakho. Mbonisa indlela. Mkhuphe ku-addiction. Umvula amehlo espirit. Msebenzise. Fire in the name of Jesus Christ. You spirit of addiction, leave him. Satan, go. Baba Jesu umsuse egodini leli. Kulo muntu omele uthi ole mali yakho ozayifuna kuye. Yabona kuba ngolaka uthi ayekele. Anti kulo muntu okuqophileyo emalini. Because of imali engawethi lokubulawa. Because bathe you. So iGod lo meceleni kwalo lakho. Father, in the name of Jesus Christ, that spirit of death you are going in Jesus' name. Umoya wokufa empilweni yakho, go in the name of Jesus Christ. Faka ikrosi kaJesu ezokulinda ngaso sonke isikhathi, ezokufundisa, uzophila egama ungaphikisani nomuntu, ungabi abantu. Shalom. Unika uNkulunkulu inhliziyo yabantu. Unike because bafuna ukutshontsha. Hallelujah. Ngibona izinto eziningi but isikhathi sangikhona. So asenzeleni imass prayer. Fanele sikhulekele umuzi lo. Sikhulekele wonke umuntu ohlezi phansi engazaye ngikhuluma because singathi sikhuluma ilight selihlabe everywhere.
but uNkulunkulu uyabathanda abantu bakhe. Kuthiwe Gxobo udakenzeni, akula muntu khonapho ongabusiswanga, akula muntu khonapho ongathintwanga, but uNkulunkulu befuna nje ukuthi asibonise ukuthi yena uyakwazi ukwenza into yakhe. So kufuneka sibe lesikhathi esihle eside lapho sizayenza khona simvumele. No battery, please charge. Into yakuzolokhula kusokukhulumile. Hallelujah. So singakakhuleki abalama WhatsApp lingene ku group, lingene ku church group, kwenzela ukuthi kuyabe kungathi silokho siloma mfundisi ekhuluma la kanti abanye ama prophecies ngiyabe ngikhuluma khona phaka ku group. Emkhulekweni kwaphanya yabona ukubiza ibizo lakho khona phaka uNkulunkulu nje ubani endaweni enje yenza so ubani indawo ungahambe ebhasini namhla ubani so anti uNkulunkulu vele wakuphila njani eBhayibhelini kudala wakuphila ngokuthi you consult the prophet uhambe ebuza ukuthi ngihambe ngiye kulwa kumbe ngingalo yangithi uNkulunkulu is the same uyafana izolo namhla la kusasa ulokho esithando kwamanje sithanda kakhulu anti so sonke sikhona lapha namhlanje siregistiwe and sonke sikhona namhlanje sizothola isiphambano la isiphambano lesi sifakwa lapha sithi ukuthi unomntaka Jesu okuzamayo nje usuku mawulele ukuthi uzame ukuthi ke hallelujah because ule mark of Christ. Hallelujah. Once ungaba le mark kaNkulunkulu ungabuyele esonweni and principle ungabuyele esonweni ungabele esonweni usuthaphile koSathane and usudle emganwini kaSathane uSathane uyakuma njengakho nje umuntu wahamba wacela uJob uNkulunkulu uSathane wahamba wacela uJob uSathane uhlale siyasicela nsuku zonke ufuna ukuthi manje siyakucela athola ukuthi hayi uNkulunkulu athi hayi umama bani umama Mdlawuzo uSathane sithi uyacela athola uNkulunkulu athi umama Mdlawuzo umntanami ucela uhlukane laye ungamthinti nje uSathane uhlale siyasicela nsuku zonke uSathane uNkulunkulu so thina kumele sihlale siclean kwenze ukuthi manje siyafika ngale siyakucela uNkulunkulu afika athi hayi lo umfana ngicela uhlukane laye anti so ezinye izinto azisebenzi ngendaba zokuthi asikwazi ukuzila isono ukuzila ukudla ku-easy yahlala ungadlanga isitshwala but ukuzila isono asikukwanisi. Hallelujah. So ukuzila isono yikho uqhakatheke ukudlula ukuzila ukudla ngiyakwazi khona ukuzila isono uthi no amfuni alokho kade ngikwenza izolo ngisakwenzi kangufuni ngoba mfunani izibusiso zami. Hallelujah. So asurroundeni a quick one wonke umuntu athole i-cross and wonke umuntu athole i-mark umakwe ungafuna ukufaka imark ukhuluma nathi sothi awufuna ukufaka imark ukhona ongafuna imark isiphambano sikaJesu la ukhona yena ongasifuniyo hayi sonke siyasifuna so asenzeni njalo sifake iziphambano lezi yakhona lokusifaka eminyango lapha olala khona emzini wakho esibayeni senkomo ziyafaka iziphambano. Hallelujah. Yes isiphambano sonsana afakisa uJesu wavuka sona siya yikho lapho kwabhadalwa khona yiso silokho esikhuluma isiphambano lesiya lawe ngikhalo sangathi mawukhule kuzenze abantwana ubenze kanti kodwa ungakhohlwa ukuthi egameni likaJesu Kristu hambe esikole ungathuma umntwana ehambe esikole engaphathanga lutwanti ngoba siyafika esikole bakhona abaphethe okunye kwangale so owakho umhambisele kulesiphambano ngegama likaJesu Kristu angakugulela ngikhaya umntwana ngegama likaJesu Kristu sike anti yimpilo yomKristu uNkulunkulu abekwazi ukuthi sithembe kuye asithembanga enye into. Hallelujah. Praise God. So sonke sesiready uku-anoint. So mass prayer we are praying for everyone in the name of Jesus Christ. So ngizakuma Peter in the name of Jesus Christ, in the blood of Jesus. Sonke sibe ku-attitude ye-prayer wonke umuntu kade sisekhule kanti enzabe ngikutsho yikho sizabe sikulandela. So enza i-prayer point enyabe ngikukhuleka ngiza kubonisa ukuthi sikhulekela ini
khathesi yikho sebesukwenzani. Hallelujah. In the name of Jesus, in the blood of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, in the blood of Jesus Christ. You Satan, wena Satani, umqali wokugula, umqali wokuhlupheka, the author of sickness and diseases, the author of diabetes, HIV, AIDS, cancers, arthritis, yonke imkhuhlane, headaches, in the name of Jesus Christ, in the blood of Jesus Christ, I send fire of the Holy Ghost to you. Sithumela umlilo wamazulu ngalesi sikhathi. In the name of Jesus Christ, we send fire of the Holy Ghost. Fire in the name of Jesus Christ. Wonke umuntu kathumela umlilo. Fire in the name of Jesus Christ. Fire. Fire in the name of Jesus Christ. Fire. Fire in the name of Jesus Christ. Fire. Thumela umlilo ku HIV. Fire in that HIV. Fire. Fire in the name of Jesus. Fire. Fire in that poverty. Fire. 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 Fire in the mighty name of Jesus Christ. Sickness and disease, say fire. Sickness and disease. Oh God. Kathi ngikhuleka lo bantu khona. Sickness and usawudabula. Ngithi imkhuhlane yonke wena uthumela umlilo. Hallelujah. Amen. Aliwukhumbula, aliwazi umlilo wezulu. Umlilo wezulu yiwotshisayo, yikho sithini nakade. Church or chuchu? Church. Hayi, phela sizathi ichuchu. UmKristu ulwa nge-fire of the Holy Ghost, umlilo kaMoya oNgcwele. UmKristu kakhuleka umkhuleko udlala, akudlala bayabhabha phandle bagcwele everywhere. Kanti ucanti ijoko, kanti esuphuma la useyalala ngaba kulindile. Kanti lithini? Akudlalwa, kumele ukuthi usebenze. So manje sithi angakababizi wona lawa papayi. Ngisazobabiza which is a wizard. You are my witches and wizard. Abapapa emoyeni. Hallelujah. Amen. Which bapapa emoyeni. Hallelujah. So mangibiza lapha ngibize ukuboniswayo ukuthi kukhona fire. Auntie. So lena kumele sisebenze ndawonye. In the name of Jesus Christ. And the blood of even lani masocha ngaphandle kwelo sekamereni mfuna ukuzwa ama voices. Onisuhlale ngophansi. Sukuma isocha vele angazi Satan uzalwa la njalo hlezi phansi. In the name of Jesus Christ, in the blood of Jesus Christ. Ma kukhona okubuhlungu emzimbeni khathesi ungakhulekelwa bamba khona lapho kubuhlungu khona. Because khona lapho kubuhlungu khona ma ku stiff, ma komile kulento ehlezi khonapho. Isibeletho likhanda isifuba kungapho kubuhlungu khona bahamba khonapho. In the name of Jesus Christ, in the blood of Jesus. Egameni lika Jesu Kristu, egazini lika Jesu Kristu. Konke lapho kubuhlungu khona. Imkhuhlane yamaqolo, imkhuhlane yamadolo, imkhuhlane yama-hips, imkhuhlane yentamo yamakhanda, esifubeni asthma, TB, blood pressure. In the name of Jesus Christ, we send fire of the Holy Ghost to umlilo wamazulu. Fire in the name of Jesus Christ. 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 Fire on your back. Fire emadolweni. Fire, 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 fire in the name of Jesus. Fire egazini. Fire, 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 fire in the name of Jesus Christ. Kubhizinisi lakho. Omunye umile kubhizinisi. Uthi angeke athengise la. Akudla, kulanto uyathenga la. Angikhona mina. Umile. Uzibuza ukuthi kanti problem ingaphi intengisa izinto ezinhle so. Sithumela umlilo wamazulu. Thina sikhethiwe singabona uNkulunkulu. In the name of Jesus Christ. Ebhizinisini, emsebenzini, laba abasebenza basemayini, kumele uthole ilitshe one time ungatholi ukugebha everywhere. One time uthole ilitshe lapho uthole into oyifunayo. Hallelujah. iBhayibheli lithi golide lesiliva ngokwami. Amen. Why kumele uloku uhawula? In the name of Jesus Christ. As long as ekwesonweni. In the mighty name of Jesus Christ, in the blood of Jesus Christ. Egazini lika Jesu, ebizweni lika Jesu eliphakemeyo. Ngalesi sikhathi ngithumela umlilo wamazulu kulokho okumiyo emalini yakho ukuthi asuzukwenze.
okumiyo emsebenzini wakho wesikole ukuthi asozukwenze, okumiyo kumbusemayini kumbungaphi. In the name of Jesus Christ, let's send fire. Fire of the Holy Ghost. 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 Fire in the name of Jesus. 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 You Satan, you snakes, you demons, you panther in the air, you Dakumba, you demons that are causing sickness and diseases, you demons, you witches and wizards, witchcraft, demons, witches, witchcraft, demons, fire on you, fire, 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 in the name of Jesus Christ. Esibayeni zakho, esibayeni enkomeni embuzini, enkukhwini entweni yakho yenzayo yonke, kuyaphuza, kuyatshotshwa ukuthi sithulele umlilo wamazulu. Ungazithinti futhi inkomo zalaba, ungathinti imbuzi zabo futhi, thumela umlilo. Fire in the name of Jesus Christ. 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 Emasimini. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus Christ. Fire, 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 fire in the name of Jesus Christ. Ekudleni emanzini owanathayo okufuna kube lomlilo. Fire in the name of Jesus. 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 Bazalwane, kulamandla egameni lika Jesu. Amen. Lesi igama lika Jesu lilamandla. Kuthiwa lapho kubizwa khona igama lika Jesu amadimoni. Khona basemangele ukuthi kathi laba amasonto akhona kathi laba bathi fire ngabanjani. Yes, because yindlela uJesu akhuleka ngayo. Hallelujah. Amen. Sibongile baba. Hallelujah. Amen. So bazalwane, sesikhulekile, asifake nini imark zethu kuye wonke umntwana kaNkulunkulu okhethwe nguNkulunkulu namhlanje. Siyafaka futhi. Uright ubhuti. Siyafaka imark. Sure. Alisoze laphela amandla, alisoze liphela amandla, alisoze liphele, alisoze liphela amandla, alisoze liphela amandla, alisoze liphela amandla, alisoze liphele, alisoze liphela amandla, the blood of Jesus, the blood of
komsebenzi wethu walamhlanje. Ngibonge kakhulu umusa kaNkulunkulu lothando. Asikhothamsela amakhanda sibongeni ndawonye sonke. Bangukhuluma. Kanda ngizwe kuso. Ikhanda lakusele ubuhlungu. Lenze njani? Angikho. Udleni? Alokho indle kusiyena ekhaya. Nokukhona okunye ukudle ngomlomo wakho kungasokudla. Udleni okunye? Akulokho nathi drink kuphela khona. Yeah, kumele uhambe ukudla isitshwalo lambili. Hallelujah. Amen. In the name of Jesus Christ, in the blood of Jesus. Antiput. Awula problem. Awula problem. Uhambe edla nje uzidlela ungadla usuthe usulambile. Masulambile ikho kwenzakala. Ikhanda liqala ukureport ukuthi kulokunye osokushoda emzimbeni. Anti. Amen. Abade se-church ngawe ngithi bakunika iporridge yamabele uhlodle. Engalakushukela. Ngithela nje sisune yahlule right. Kabuhleka nje. Angibona ukuthi la yovela usikhloso kwakhe. Asokuhleka. Phela ukuhleka kuhle hayi la ekakhala ufuna iporridge yamabele akulalo. Uye e-church ngeSunday wena. Uyezwa? Uzokudla iporridge. Iyaphekwa yimi iyaphekwa. Siqedile ukukhuluma stress ngani? Sesingavali. Udlo kwakho okudlileyo kwaze kwakudla lawo susithi usizothala ikhaya. Awudla ngiqinisa ikhanda be. Hayi phela ukungkhona okhotshileyo. Anti kungkhona la kungkhona ukukhotsha uJesu engikhangela anti ungakhathazeki. Wena kuphela kungka ungakhothi. Anti mntana Hallelujah. Litho siyakuthanda yakwazi khona ukuthanda. Uyakuthanda nanku uyaphefumula. Kathi nimhleka nomunye umntwana. Ingakwenzi into le uhleka omunye. Efuna ukukhuluma athi sekhuluma. Kathi sisehle wabhuka le college la. Lingashi. Yes. Usezibhekela ipolitiki la. Asikhuleke nini? Ayikombo se. Baba uNkulunkulu ethembekileyo. Yes siyahlekelela sijabule baba siyabonga. Sibonga ukukhethwa lokuthandwa nguwe. Sibonga umsebenzi wakho osuwenzile kule ndawo. Sibonga iphila osuthe walibethelela baba. uNkulunkulu abantu abakho ongathanga ukukhuluma labo Jehova ukukhuluma labo ebuthongweni namhlanje. uNkulunkulu balonde laba abacatshelwa ngamaphupho angabacatshela. Jehova asilayo umunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho sidalwe nguwe. Sizibone sikulumhlaba siphila sinje. Saziwa nguwe baba. uNkulunkulu wamabandla amazinyo ethu angu-32 ebalo nguwe. Inwele zethu zibaliwe zilamakhodi. We are so unique. We are fearful and wonderfully made by you. You are our designer, our maker, our God. You are so good, so powerful. You are so loving, so kind. You are so intelligent. Your system is powerful. Your system is working. Your power is holding the sun and the moon. Jesus, you are the doctor of doctors. You have touched your children. Usubathintile abantu banakwakho. Wasusa inhlungu, wavula iminyango. Babonise Jehova ukuthi namhlanje ubavakashela. Babonise ebuthongweni lasemini Nkosi yamakhosi. Laba abasebenzayo, labo lamabhizinisi, laba benza lokhana uNkulunkulu uthe wena okuwe uba fruitful. Benze babe lezithelo entweni yonke abayenzayo ngoJesu Kristu waseNazaretha. Banike ubufakazi bame phambi kwabantu bakhulume okwenziwe nguwe ukuze wena uphakanyiswe. ngoJesu Kristu ophakemeyo. Singakhohlwa ukubonga umsebenzi omkhulu ongaka owenzileyo ukuthi unqande inkomo zilethe esibayeni.
Baba zilinde inkomo lezi. Zeluse wena ngokwakho baba. Kunyeleza bobanye bonke omakhelwane abakasibande. uNkulunkulu bonke namhlanje bagqiza ama-cross. Isiphambano wafela kiso basigqizile. Balinde emzini yabo. NgoJesu Kristu waseNazaretha. Balinde belele Jehova. NgoJesu Kristu waseNazaretha. Sebenza phakathi kwale ndawo ye-Village 3. Siyabonga uNkulunkulu. Siyadumisa. We are so grateful. We say thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you. Million thanks are not enough. Thank you, thank you, thank you for the revival. We have been revived. Sivuselelwe, siyabonga Jesu. So we look up to the hills. Where does our help come from? Our help comes from the Lord, the maker of heavens and the earth. He will not let our foot slip. He who watches over us will not slumber. Indeed, he who watches over Israel neither slumbers nor sleep. The Lord watches over us. The Lord is our shade, our right hand. The sun shall not harm us by day, nor the moon by night. The Lord will keep us from all harm. Watch over our coming and our going, both now and forevermore. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Amen and amen. Thank you, Jesus, for answered prayers. And all the prayer points and the souls here are soaked in the precious blood of Jesus Christ. And they're graciously handed over to God Almighty, who has answered them all with a yes and in Him. Amen. 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 Amen.